Taxminan 1 million dollarga yaqin bo'lgan qo'ylar. Qarashlarini qarang, men qarab turishni ko'rasizlar, menga qarab turibdi. Qirg'izistondan chiqqan Arashan qo'ylarning baholari emgaga qimmat. Bu videoning jirishida ko'ra olasizlar. 10 ta jentrani puliga teng keladigan mana bu qo'yimizni qaranglar, dumbalarini. Hop, Smart Life'dan 80 ta iPhone 16 Pro Max yetimi. Okamiz 100 ming dollarga mana shu qo'yni bermabdilar. Былтыр qog'ozlar bular. Былтырқылар ургачы. Мына Арашан деген ушундай болот, мына. Айырмасы бар экен, жай видео ойлонмай. Алар менен бир топ айырмасы бар экен. Мына кел. Qo'y biznesi. Voy dahshat, hozir sizga 100 ming dollarlik qo'yni ko'rsatamiz. Dahshat, odamlarning teng. Men bunaqasini to'g'risi faqat Photoshop deb o'ylardim. Ko'rdinglarmi, hammasini qulog'i pastga qaragan. Mana shu qulog'i pastga qaraganlar Arajan deylar ekanda. Arashanning ko'pi qulog'i pastga qaragan. Pastga qaragan. Qirg'iziston va O'zbekistonning jurnalist va blogerlari Arashan qo'y boqqanlarning qorosuna borib, emgaga qimmat ekanligini izildo'y jirgizib ko'rishgan. Bugun men sizga 1 million dollarlik sirlarni aynan shu videoda bepulga ochib beraman. Sizde 200 ming dollar ақша бар deyli. Аға Бишкектен bir neçe батир сатып алсаңыз болады. Игілікті бизнес кылып кетсеңіз болады, же болбосо болгону бир эле Арашан кочкорун сатып алсаңыз болады. Муну атайын Өзбекстандан Саид Икром алып келип берген. Өзбекстан атынан деп алып келип берген бизге белек ушул. Өзбекстан. Саид Икром деген ким? Саид Икром алда блогер өзү. Өзбекстанский блогер кой багат. Анан атайын бизге алып Өзбекстандык Атабек деген блогер бала Өзбекстандын ичинде Арашан кой баккандардын короосун мындан мурун 2 жолу видео тарткан экен. Көрүүчүлөр өтө көп болгондуктан жана ар кандай сөздөр, суроолор көбөйгөндүктөн дагы бир жолу башка бир Арашан кой баккандардын короосуна келип, ошол элден түшкөн суроолорго жооп алуу үчүн ушул видеону тартып жүрөт. Okey, ikkinchi videomiz qo'y bo'yicha ikkalasi 500 mingdan oshgan. Men bunchalik darajada qo'yga odamlarimizdan qiziqishini bilmagan ekanman va negativ ko'payib ketdi menga nisbatan ham. Men anaqa bo'lsam, avtor kanal bo'lsam, menga qo'yga aloqasi yo'q. Qirg'izistonlik Munarbek деген журналист блогер бала Арашан бул пирамидабы же мошенствобы деген элден түшкөн ар кандай негатив сөздөргө жооп алыш үчүн Кыргызстандагы Арашан баккан короолорго келип, ушул суроолорду берип жооп алды. Бизге көп адамдар кайрылат, Арашан боюнча бир тап бер, журт аябай кызык келген. Биздин чоң-чоң эл өкүлдөрүбүз, анан бизнесмен агалар бүт Арашанга кирип кетти деген сөздөр болду. Адамдар алар эмне кирип атат Арашанга? Өкө энеси кызы менен эле 375 миң доллар болду. 300. Эки кой. Экеле кой. Бааны ким коет кой мына Арашанга? Кызыккан киши коет. Ушуну алам деген киши коет бааны. Аны ким көтөрөт? Клиент көтөрөт. Кызыккан киши көтөрөт. Deylik o'sha 10 ming dollarlik qo'y deylik, srednisini olaylik. Uni narxini kim belgilaydi va qanaqa belgilaydi? Мисалы, уй süt berет, башка эт берет. Qo'y etdan boshqa ne berет? 150 ming dollar. Hozir bu yerda почти 1 million dollarga yaqin bor ekan-da puli. Почти. Tushunaman. Bitta odamniki bu. Albatta bir kishi. Akır kuchurda aybay qalqu jaratayotgan Arashan qo'ylar temasına keldik. Бағалар азыр kuchurda. Миллион деп тапчадык-та. Эмне себептен андай болду? Бирок ушундай баалардан кийин коомдо дагы бир суроо жаралды. Бир койдун баасы батирдин баасына жетиши мыйзам ченемдүү көрүнүшпү? Же бул айрымдар айткандай пирамидага окшош система болуп калдыбы? Бүгүн биз Арашан койлордун чыныгы баалуулугун, эмнеде экендигин, анын тарыхын, өзгөчөлүгүн жана Арашан пирамидабы деген суроого жооп издейбиз. Ассаламу алейкум, YouTube көрүүчүлөр. Мындан бир канча күн мурун журналист, блогер Мунарбек деген жигит Арашан бул пирамидабы же мошенствобы жана башка ошон элден түшкөн ар кандай суроолорго жооп алыш үчүн атайын Арашан кой баккандардын короосун кыдырып, өзүнүн Чекит аттуу YouTube каналына 1 сааттык видео чыгарып, Арашан бул пирамида эмес, мошенство дагы эмес, Арашан кой эмнеге кымбат экенин, асыл тукум кой экенин өз көзү менен көрүп, элден түшкөн суроолорду берип, жакшы бир видео чыгарды. Мага эң кызык болгон жери ошол видеого жазган комментарийлер болду. Комментарийлердин дээрлик 100%га жакыны дагы деле негатив. Мына мен 5-6 жылдан бери Арашан кой багып, Арашан жамааттары менен чогуу жүргөн адам катары айтарым, бул Арашан кой еврейлерден же немистерден чыккан жок. Жараткан Аллах Таала Кыргызстанга насип кылган экен. Биз кыргыздар бул Арашан койду колдоп кубаттап, ар кандай туура эмес сөздөр же болбосо ар кандай куру домат көрө албастыктан алыс болайлы. Arashan tanov bo'lgan Qirg'iziston qo'y misol. Qirg'izistonni brendini kuchaytiryapmiz degan gaplarni eshitdim. Bu bizni sotib oldik, bu bizaniki-ku. Men paroda shunaqa bo'lsin, nima anaqa qilishimiz kerak? Nima farqi bor? Bizda ko'payadi, biz tushgan qo'zi bizaniki, sizniki ertaga bozordan olsangiz, yiriroq qo'yasiz, qonida Arashan bo'ladigan bo'lsa, qo'zi bo'ladigan bo'lsa, misol uchun hamma uchun foyda bu. Arashan qo'ylari faqat sariq bo'ladi deb o'ylardim. Oppog'i bor ekan, opog'oy va qop-qorasi bor ekan. Мына бул биздин Арашан койлорго кызыгып, кошуна өлкөлөрдүн журналист блогерлери керек болсо Россиядан катталуучусу миллиондон ашык болгон фермеру YouTube каналына видеого тартып жүрүшөт. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, и всем привет из Кыргызстана. Фермер.ру продолжает знакомить вас с заводчиками арашанской породы. Сегодня мы приехали в гости. So'yib go'shtni yeganmisiz? Qo'ysang kallani ko'ring. Mana boshimga solishtiringlar, mana qaranglar. Дагы бир жаңылык. Буга чейин Өзбекстанга Арашан койлору ар кандай жолдор менен кирип сатылып жүргөн болсо,
Бүгүнкү күндө Өзбекстан мамлекети менен Кыргызстан мамлекетинин ортосунда келишим түзүлүп, официальный мыйзамдуу түрдө прем карточкасы менен биринчи партия кирип сатылды. Дагы экинчи партияга азыр даярдыкка жүрүп жатат. Буга чейин кызыл сары койлор Арашан деп Өзбекстанга ар кандай жолдор менен сатылып жүргөн болсо, бүгүнкү күнгө келип чипированный прем карточкасы менен мамлекеттик деңгээлде Өзбекстанга сатылып жатат. Mana bukvalno 2-3 kun bo'ldi, chegara Qirg'izistondan ochildi, bandirovkani yo'lga qo'yiladi. Bandirovka chipirovanga o'xshagan narsa-da. Ya'ni bo'yniga shu 3 ming, 4 ming, 20 ming dollarga qo'y olgan odam ko'rganmisizlar? Men hozir ro'paramda turibdi va eng qimmat olgan qo'yingiz necha bo'ldi desam, 270 ming dollar dedilar. Bugun hamma sekretlar ochiladi. Bugun hamma savollarga javob beramiz. Xudo xolasa eng katta qimmatbaho qo'ylarni fermasi bo'yicha eng kattalardan biri kelganmiz. Kamerani uzmaysan ukam va to'g'ri Nodir akam bilan so'rasham. Бул Өзбекстандык Надырбек деген жигит Арашан койду баштаганда 1 жыл болду экен. Кыргызстандан кымбат койлорду сатып алып, заманбап короо сарай куруп, өзү кесиби врач, хирург экен. Шуга Атабек деген өзбекстандык блогер келип короосун видеого тартып, элден түшкөн ар кандай негатив суроолорго жооп алышка аракет кылып жүрөт. Birinchi savol. Siz xirurgsiz, vrachsiz. Tajribali, hamma sizni taniydi. Menda birinchi savol, endi bu negativ savol, negativ bo'lsa ham beraman. Yo'q. Bu sohaga nima aralashadilar deb yozib bittasi. Xo'p. Haqqingiz yo'qmi? Yo'q, no gap. Haqiqatni aytishgan, payg'ambarlar qo'y boqqan. Baribir endi bekorga emas-da, odamning kibrini sindiradi. Dunyoviy ishlardan sal bo'lsa ham chalg'iysiz bu yerda. Va o'zi umuman jonzotni ko'payishi, tug'ilishi, o'sish jarayoni men o'zimga qiziq. Shuning uchun ham asosiysi shuda, sizni ilhomlantiradigan narsa hozir Jaydar qo'y bilan Arashani qo'yib qo'ysa, Arashanga ko'proq qarab turasiz, oka? Oka, bitta sal noto'g'ri bo'lishi mumkin-ku, bitta solishtirib ko'raman-da. Chiroyli ayol, bilimli ayol, nasl nasabli ayolga mehr ko'proq beriladi, to'g'rimi? Shunaqa bo'lsa kerak. Bo'ldi, tushunib oldinglar? To'g'ri bo'ladimi o'sha o'xshatib? Shunaqa bo'lsa, 200 ming dollarga sotildi Qirg'izistonda. Adasi 200 ming dollarga sotildi. Bayarri o'g'li Belek. Buni men 50 ming dollarga olganman. Mana shunimi? Qachon oldingiz buni? Fevralda. Fevralda. Hozir aka mana Qirg'izistonga borib keldim Issiq ko'liga 2 oylik qo'zi qo'chqori 100 ming dollar deb o'tiribdi. Nimaga u? Кичинекей 2 айлык козуну ошончо чоң суммага сатып алса, өлүп калсам эмне болот деген суроо бар. Өлүмдү дагы, жашоомду дагы Алла берет. Мусулман адам Аллага тоокел кылыш керек. Аллага тоокел кыла албаган адам бир эле Арашан кой эмес, башка эч бир ишти да кыла албайт. Lekin aka bu katta riskda. Bitta kichkina qo'zichoni 100 ming dollarga olsa-yu, ertasi kuni o'lib qolsa. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Sizda bo'lganmi shunaqa? 15 ming dollarga kelibdi solib olganman. Qora soluv. 3 kunda bosh aylanma bo'ldi. Boshini ochdik operatsiya qilib, qurt tushadi boshiga ko'pincha. 2 kun turmadi, so'yib yubordik. Qo'shnilar tarqatib yubordik go'sht. 15 ming dollarlik go'sht ishdi-da qo'shnilar. O'zingiz bilmaydi lekin. Бүгүнкү күндө Арашан койлордун чоң акчага, кымбат акчага сатылыштыгы бул эт катары сатылбайт. Асыл тукум парадоо катары сатылат. Ал эми эттин баасынын кымбатташына Арашан койдун кымбат болуштугу эч качан таасир этпейт. Эт жейм десең, базарда жөнөкөй жайдары кой кыйрап атат. Бир чекеден тандап алып, этке баалап сатып алып жей бересиң. O'shaning uchun endi bizani aholi hali bunga tushunmadi. Hozir yana negativ boshlamanglar. Narxi, go'sht narxini oshirib yubordinglar. Go'sht narxiga umuman aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q-a? Вообще aloqasi yo'q, aka. Hisori, o'zimizdan Jaydar mahalliy qo'ylar sotib turadi go'sht narxida. 275 ming dollarga baraka qilib olingan. Siz olgansiz. Men olganman. Oka, bitta chiqib ko'rsam bo'ladimi? Mana bu eshik bor. Muzokaraga ochib oling. Indamasdan sakrab o'tib qoldi. Qo'chqorni oldik ikkovimiz mana bunisi. Ikkita qo'chqor narxi, aka, u narxda. Ikkita qo'chqor. Qurolishib bering. Ikkita qo'chqor olingan 275 mingga, ishani yarmi bu mana. Mana. Okey, mana o'zingizga savol beraman. Shu insonni taniysizmi? O insonni endi yarim yil bo'ldi taniganim. Internetda. Internetda. Yuzma yuz ko'rishish qachon bo'ldi? Bugun ko'rishdik. Bugunmi? Mana o'zingiz ayting. Mana shu. Qo'y. Ikkita qo'chqor. 275 mingga tortadimi? Mana o'zingiz ayting. Oka, 275 ming dollarga ololmay yurganlar bor buni hozir. Danu. Nima deysiz? 275 ming dollarga mana shu kilovini ololmay yurganlar bor. Shuni egasidan. 350 ming narxlandi. Suvda shunaqa boshlandi. Raza talash bo'lgan ekan. 150 ming bu 200 ming bu narxlangan. Bu qochirgan soluv, bo'g'oz soluvini sotdik. U tug'adi inshaalloh sentabr. Qorinli bolasi bilan sotdingiz bunikini. Uni necha pul ketdi? 20 mingga aytdim-ku. 20 ming. Men qulog'im eshitmayapti. Men qulog'im. Yo'q, aka, yolg'on yashuv yo'q.
PR yo'q o'rtoqlar. U Majburlamagansiz. Yo'q. Sotganda ham majburlamaysiz, Yo'q, yo'q. olganda ham sizni hech kim majburlamaydi. U gap so'zlar ham ko'paymasin, aka. Mani ertaga boshinglarda Otabek nechi pulga sotib olding, bo'ladi. Shunaqa gaplar, aka. Pul berib chaqirding, bo'ladi, aka, mana shu gap. To'g'ri. Qarang. Mana qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi? Misol. Alloh turibdi tepamda. Kecha bolaga telefon qildim. Bo'lishi mumkin bo'lgan savolim yo'qmi, aka? Yo'q, men shuncha oldin aytib qo'ydim va aytishimiz kerak edi. Siz menga bir so'm pul berdingizmi? Yo'q, aka, berma. Olmaymiz. Вот именно mana shuni olmaymiz. Chunki sizdan oldingi ikkita qo'y bo'yicha, qo'chqorlar bo'yicha video qilgan. Aka o'zingiz bilasiz. Xabarim bor. Xabarni guvohlar o'zlari. O'shanda aka pul olmaganman. Undan oldingisida ham pul olmagan, sizdan ham pul olmayman. Men o'zim sizga telefon qildim chunki bu tema yonyapti hozir. Rostdan ham yonyapti. Instagramda hamma joyda aylanyapti. Mana shunga oydinlik kiritaylik. Odamlar berishi mumkin bo'lgan savolni sizga beryapman mana. Qo'pol eshitsa ham berdimmi savollarni? Yo'q, yo'q, aka, men ham chiroyli javob beraman. Boricha javob beraman. Ortiqcha yolg'on yashiq yo'q, yolg'onchilar bizdan emas, misol uchun. Xohlaganlar olsin, xohlamaganlar yo'q. Qiziquvchilarga yordam berishga tayyormiz, qiziqmaydi. Bunda qo'shnilar o'lkalarda Arashan qo'yning выставкалari o'tib, qiziqqanlar ayoyi ko'p. Primer 200 kilo olsa kerak. Primerni vazni 198 kilo. Vodiy, Namangan. Namangandan Sanjar aka 198. Baraka toping. Baraka toping. Maşallah. Davrani aylantirib olib chiqib ketasiz. 198 kilo. Tomosha qilayotganlar bor, niyat qilib turganlar, men ham boqiy deb turganlar bor. Mana hurmatli obunachilar 198 kilogramm bo'ylari ham 1.4 chiqdi. Birga yursa kelar ekanda. Inshaalloh mana hammamizga shunaqa zo'rlardan nasib qilsin hurmatli obunachilar. Izzat akamiz katta qilgan Gorilla laqabli qo'chqor. Arashan brend. Gorilla. 198 kilo mana. Chempion inshaalloh mana. Bulzir ikki qo'chqorimizga qo'y berganmiz. Mana undan tushgan bola. Bu hozir nechta? O'zingiz baho bering. Hozir buni 1.5 ming dollarga ham sotishmayapti. Qolmagan o'zlariga. Bu 8 oylik qo'zi, endi o'zingiz qarab baho bering. Buni ikkalasining bo'yi pashti bir. Bu hali 1.5 yoshgacha o'sadi bu soat. Bu oddiysiz, Arashan ikkinchi sort. Bu xudo xohlasa elitni bo'ladi. Mana kallalariga e'tibor bering. Buni garbonosi yo'q. Mana buni garbonosi ko'ryapsizmi, chiroyligini? Qulog'ining uzunligini ko'ryapsizmi? Qulog'ining o'rtasidan rasvlejasiga e'tibor beryapsizmi? Oyoqlari, mana oyoqlari. Buni oyoqlari uzun. Buni uzunligiga e'tibor bering. Bu sog'liq onasidan uzun, onasidan juda yirik, baquvvat bo'ladi, xudo xohlasa. $400 olingan, onasidan bolasini bo'yi baland 81 sm, qulog'i 21 plus. O'zini Ilhom akam o'zlariga shu 1.5 mingdan oshib narxini bermayapmiz. Chunki buni bolasini olmoqchimiz. $400 narsadan 1.5 ming narsa chiqqan. Buni sababi mana yaxshi qo'chqor qo'yganmiz. Voy dahshat. Hozir sizga $100,000 qo'yib ko'rsatamiz. Dahshat, odamlar teng. Men bunaqasini to'g'risi faqat Photoshop deb o'ylardim. Tep formidimi bu? Yo'q, yo'q. Voy dahshat. Dahshat. O'shashdan qo'rqaman lekin tep formasi. Bu aytganimizdek qo'chqor. Aytib bering shuni. Xo'sh, buni laqabi qo'chqorimiz Krasavchikmidi bu? Buldozer 2 qo'chqorimiz. Buldozer 2, laqabi Buldozer 2. Yoshi 3,5 yoshda. Yosh savdolarga qo'yganmiz. Buni xo'sh 2 yil oldin $6,000 sotib olganmiz. Buni. Hozir 100 ming turadi. 2 yildan beri mana bolalarni olyapmiz. Bolalarni уже 20 ming, 30 ming, 50 mingga ham sotishman. Dahshat. Bu o'zi qo'chqorni o'zini ham yaqinda $100,000 sotman. Bizga taklif berish sotman. 1 yil oldin, 2 yil. 2 yil oldin olganman. 2 yil oldin $6,000 olib, hozir $100,000 sotilmayapti. Bundan nechta qancha chiqdi bolasi? Bu bolalar 2 yildan beri 100 tadan oshib bola olganmiz. Dahshat. Voy, bu kim ekan? Siznikimi? Ilhom akam. Ilhom aka millioner ekansiz. Dahshat. Monam lekin o'zicha ekan, buningiz bor-ku. Qarashlari ham boshqacha ekan bular. Bilyapti elitliligini. Arashan. Bu yerda hammasi hozir Arashanmi? Hammasi Arashan. Har bir xonadonga Arashan qo'ylarini yetkazib berish. Zo'r. Kelib chiqishi Qirg'izistondan kelib chiqilgan. Hozir Qirg'izistondagi Arashan qo'y boquvchilar jamoati butkul dunyolik APK degan uyumga michi bo'lib kirdi. Xudo xolasa mamlakatlik dengayda dunyoga eksport bo'luvi mumkinligi bo'ladi. Butun dunyoga o'sha naslchilik yo'nalishidagi Arashan qo'ylarini butun dunyoga yetkazib berish. Kamida 4 yil ichida hozir 1000 taga yaqin qilsanglar, inshaalloh. Inshaalloh. Zo'r. Rahmat. Sog' bo'ling. Bu qo'ylar qimmat bahada sotilsa, Qirg'izistonda et qimmatlab ketmaydi, jashovar bo'lib ketmaydi. O'shondiqdan har qanday quru domat ko'ra olmaslik so'zlardan ehtiyot bo'laylik. Kerak bo'lsa, eti harom bo'lgan har qanday hayvonlarning dili qimmat bahada sotilayotganligini ko'rib yuramiz. Qirg'izistonda parodasына жараша qadimki mishiqning basi o'rtacha aqlsizdan boshlab 50 ming so'mga chayin. Dakan asl tuxum so'g'ishkir
тооктордун баасы бул 10 000 сомдон 300 000 сомго чейин жетет. Ал эми чемпион кан тукумдардын баасы боло турган болсо бул 1 миллион сомдон ашкан учурларда кездешкен. Коңшу өлкөлөрдө дагы ушундай көрүнүш бар. Казакстанда асыл тукум арашан кочкурлору 20-100 миллион теңгеге чейин сатылган учурлар катталган. Бул болжол менен 3-15 миллион сомго чейин барабар. Ар бир жандыктын өзүнүн артыкчылыгы бар. Мисалы уй эт берет, сүт берет, айран, каймак чыгат. Ат транспорт болуп берет, жүк ташыйт. Ал эми койчу. Көпчүлүк үчүн анын балоолугу эт менен эле бүтөт. Бирок арашан породасы бул түшүнүктү өзгөрттү. Кыргызстанда жалпысынан 6-8 негизги кой породасы бар. Алардын ичинен эң жакшы жана эң көп талгуу жараткан породалардын бири дал ушул арашан. Бул порода кокусунан пайда болгон эмес, анын чыгаруу иштери мындан жарым кыл мындай мурун башталган. Кыргыз селекционерлер менен фермерлердин ондогон жылдар бою эң мыкты тукумдарды тандап, аргындаштырып, акырындан 2021-жылы арашан өзүнчө кыргыз породасы катары расмий катталган. Бүгүн айрым арашан кочкурлордун салмагы 200 килограммдан ашат. Мына ушул жайдары кой менен арашан кой менин өзүмдүн коромдо туулган койлор. Эки тең 2023-жылы мартта бир күндө туулган койлор, эки тең ургач койлор. Айырмасын карагыла. Арашан койдун бою 1 метрге жакын, ал эми жайдары койдун бою 80 сантиметрдин тегерегинде. Салмак жагынан дагы, бою жагынан дагы, керек болсо эртең сатууга чыгарганда дагы арашан койлордун баасы бир канча эсе жогору бааланат. Мына менин чакан арашан чарбам, ушу койлор бойлору дээрлик метрге жакын ургачы койлор ушулар. Бул койлор быйыл 2026-жылы январь айында төлдөгөн. Эркек козуларын сатууга чыгарып, сатып түгөткөнбүз. Ургачы козуларын алып калганбыз. Мына жакын күндө июль айында дагы кочкорго койдук. Кудай кааласа экинчи төлдү күтөбүз. Ноябрь, декабрь айларында насип болсо экинчи төл башталат. Мына биздин чарбабыздагы булдузер линиясына болгон арашан кочкор, кличка напарник деп койгонбуз. Эки тиш ушундай болгон жоон кочкор. Разрез мына чоткий. Каршыга келген. Кудай кааласа ушул кочкордон быйыл ноябрь, декабрь айларында коз түшөт. Эркек козуларын сатууга чыгарабыз, ургачыларын алып калабыз. Мынакей биздин чарбадагы кочкор булдузер линиясынан болгон кличка напарник Машалах деп коесуңар. Албетте мактоолордун баардыгы жараткан Алла Таалага таандык. Ал эми бул койлорду адам баласы тиричилигине пайдаланыш үчүн Алла Таала тарабынан жаратылган махлук койлор. Ушул койлорду адал эмгек менен көбөйтүп, зекетин бериштикке насип кылган болсун. Видео жаккан болсо лайк басып, каналга катталып кетиңиздер. Алдыда дагы кызыктуу видеолорду чыгарышка аракет кыламын. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.